Dobar dan, ovo je televizija Mošnje i Nehljebovine. Da li bi vam mogli postaviti koje pitanje? Može, ali sam 3. Ja. Dobro, kako ste vi počeli, na primjer, čuvate ovce, koliko dugo ih čuvate i kako za žene dok čuvate ovce? Aha, evo ovako. Bilo vreme besposlice da se maknem sa ulici. Morao sam da se snađem, neki posao da pronađem. Izbor nije bio lak, ali bio sam mlad i jak. Služio sam ovčarima, tu bavi brate posla ima. Tad mi je bilo tako, jebi ga, sad mi ovako. Ja. Čuvao sam ovce dugo, nisam znao ništa drugo. Onda sam uz malo dara položio za ovčara. Sada imam čopor svoj, joj, živote moj. Čoban ima svoje muke, kriva leđa, tvrde ruke, puno para, ludu ženu i kuću nedograđenu. Eto odgovor na tvoje pitanje. Dobro, po pjesmi vidim da ti to nije ništa lahko, ali javljanje iz... Oj, brate, sjećaš li se dana koliko smo obišli kafana, da smo kusur uzimali, brate, imali bi kuće ko palate. Znači, život je bio buran sa ovim ovcama, koliko se vidi. Oj, moj život. Ja? To ti je, znaš kako ti je to bilo? Kako je bilo? Ovako, sad ću ja tebi reći kako sam se rastao sa ženom. Hajde, to je prvi put od treći. Prvi put, treći put iz prvi. Ja, dobro. Znači, to je bilo ovako. Kako ono? Čekaj. Znači ja to tebi odgovorim. Pitate me kakvu tugu krijem svake noći, sam za stolom pijem. Dobro, toliko. Pustite me, ko Boga vas molim. Toliko od ovoga ljudine, čovjeka. Eto, znači, ajde sad, iš, marš, ne treba. Ajde.